Kita skulu wasoma, andi na kita ngatoma masomo makaiga ngamendo chumuino, ngamanya kusomera wangina. Kerongurwa limata alioche kurumo gakaiga, onda wateaga alio gwacha, enda uchumuino. Abangina bungu nya kurwali. Abangina bungu nya kurwali iga. Nabunende. Abangina muri wetu biya. Onda aje ko basaba 2027 na Mungu atesine inchi. Mungu angekose. Mungu magoro. Ono ikona lenga alikisi tinga ni Far Hospital, ni kitanye ni mate galia. Kagendo, kanyoro basnaro tangane dore ko kunyangito, akabeke wodi ya kunyangito wodi. Ninje ngatuno mo basio odele bioge, ninje ngabeke wodi ende kando, ngeyo kanyangito tu. Mweri mata. Ngaje mege karama keiga, ngatebanga abantu betu barwale mon. Uno mugako ya rwalete, akaenda ganyo cheki, era nyo cheki gasinya, akaenda ralia. Mate. Waralile. Ngakina alengo na korte bintu bikorreka. Ukuri na moise watanga. Emocho lielia asa bantu bako kubara. Kale kero kwali gwetaga alia, ye alenge chindo kwa kwata chimio. Bono iga ikarongurwa rotimetene ngende bono era kinoge ndo na boko ucha batine chingero nya koli alia, kumenga ne mocho limore. Nije na yebeke toro. Ngajona ngabantu chinyo cheto jasere gosareka. Ngagenda ali kinyata ngaleta banyagitali bakatosomia tukachakarino dialysis abantu bakagire Nairobi ne Eldoret dokoro dialysis igakende bakorero ikakina alengo tukanyoranga ICU tipiki bichi abuchire bande baje bawa imetu yataka banyoranga bataka ICU ali to akabire Eldoret bichikisumu goje Nairobi na wete ICU gari bwate bitana birenga sita imesembira oro sita bado moja monte hivi ige bintu na akorete koko iruri baga okorera abantu baho etoko tigomu twakore bintu yokoraki ikoreka ije munandire nega Dr. Eno Gondali emiaka na lengo 10 na bongo batebikiro mwaka nange dukina akorete kyokonya abantu baitu ikagerenya gitali eri ekaru kisi level 5 ekaru kisi teaching and Far Hospital ekaru teaching ya sengenjo University ya Kisii ikacha kubwatara na intwe ikatanya kitale yisanire ekosomia banyagitali kosomia bana bandi bachiko banyagitali kuona bana batanganye umwaka oyo 2025 ko graduate bale na medicine ilitoka yetu achikoligia ali Nairobi nje Nairobi na somere abandi bakagenda Moi kuona na ireta aralia mata Kisii University tukaadmit abana batanganye 30 emiaka 6 yari kuona ko graduate bale 2018 bachagete Igo igasine bena korete. Wono ye na itu asa sini ni ganganyara. Na monge counting him. Tingo nyara ga. Nesinye. Nya chekia yenaro muga ka ikuoro ka jonga dire ko yeka. Na renga ali no ye na tende torolo. Ngate bagali ninga bakanye konye. Nganyora e machine ile yange gitali ku ultrasound. Ni ye ndo watenga kero kwa busa yo chakera ku. Kani mboga chakera ku. Ngatoba go chaga ya ultrasound ikabe kumata nganyora amache kagoeta alenge kurwa na kilenge Victoria South mwaga nale ka kurwa nyama omache olenge chairman ye chiro wale ba nara rero taje tia muga ko ya kataka de utago tokonya tunyora amache nganda tugaitene ngoiga amache go kunya gitalia tugateba ngo takobeka tole budget ya 5 million umwaka olenge 2022 2023 5 million aga ache maternity unit nyagitali yake. Kachikora kachikora mukiga budget ya garaki karusi wo. Wono ngabantu bezo nyacheki mbobwa nyagitali ya wegete budget anda ungwai. Yonga bantu baito para mutmetenga inki ture togeri go chaga kana indwe ndu abwate serikali. Lakini rende yeke bungo yoligia matamu na kayoteba Matayo 7, kimungu gia 7 na kinyo kutana na pastor, mungu basia. Yote wanga, wewe kolina koreki. Wewe kolina koreki. Wono njengo liginde. Jingo ligitingo nyoa. Kinya sai wewe kote tengo yo kolina koreki. Nanyo. Na faida koligia, njendo jenga ubo gaba no Kisii County. Wono iga binto mbiribo ru. Nara mugaba no itoga kwa chorete. Ase chikura nyinga kabisa yeka yetu akagerete ngana chata konya ngara umwako mutanga niga
Ngabunga ya rene na sengi yatara manyo yo kore kana diga kore ki katoma matu miaka ya rere tatu miaka tatu pero mwaka bilioni juta kisi county bilioni 15 every year chipara chiasareka tari korosi chinyegitari chiasareka tari korosi ekero ngwa chake 2013 aliko kwa 6 billion shillings kako ruo 2022 aliko nyora 9 billion shillings nani chatumeka ngaito ni para gangu muruja lenga kaiga debeza nchi sai bone ge chiko cha uirania umwako mutangani akera 3.8 billion wewe kabere 4.2 billion umwako yo erate 4.3 billion emiake yetato 10 billion plus ange 14 billion yuga aki no mondo taketa maya 14 billion aveka gusiga yani nganji ko koreka je korakana ono ina kyo ntagete uno mwalimu lengate banga ira abane school basome abana basome kero mwana asomire kana akoreki natokonye na yerende chief abana basede ko gotige school ga bwemuginyi bomneyiga ko babeko oronge oirane school ikigera muroche ibintu tubwate county ya asengeje abantu batutukanete mbaga ne school buya bona gyoroje tubwate mechande kabiri mechandere ga kisi asengenjo yeskuru abantu batasomete buru abana umongina ayonye goroche nga kale eskuru njago eterete investment yabono kubeka somwano erinde akoreki atokonye tigante gerega abutingenda matuka mangana mange ngoronde ngoli ane gosenje mo gondira senje inje mwanya ko ono kumwacha konde ono